Aha mwanya ogu abakozire korasi tibarashanjwire kandi hoona tibaratiireho n'akakuuto k'okutahiraho aha korasi. Omu kukora orukuuto oru akacweka aka hoona kakaza ahaiguru munonga kandi abantu abarikwija aha korasi nibaba batakuranzyayo ekintu ekireetiire bamwe batomerana. K'obusinge hasina omutuura nagira ngu abarwaire na munonga abakazi b'enda nibateganisibwa kubanza baruga ahari za piki kureebera abavugi yaba hatariyo motoka omu rukuuto oru. wahikaho tokabaasa kutembaho noba otiinireho noba oine owa boda omugambire omugira oti kyamaani oire okugyende wenka nyowe ninza kukugyendesa ebigyere ningashi obumwe banza wamureebera ya motoka neeretwayo habwokuba neebaasa kureetwayo ereetweyo kubi agitaahemu emuteere nobanza wamureebera reero obona kugira ki abona kurabaho. Nayo ngiragira ngu nibatuura omu kutiina kw'amaani ahabw'okuhwaho kw'abantu atyo yashaba gavumenti kubaasa kubirukangirira. Tutuurire omu kutiina ahabw'okugira ngu abantu abagwireho babaire bingi hariho n'abazeehi bato obumwe nabaine akagaari keeye aija agwaho hariho omuzeehi w'omwe akagwaho amaino yagasigaho kare mbwenu itwe nitubabirikiire koona nituba tukatiinire. Rogers aheereza omwe aha barikukozesa orukuuto oru nagira ngu bagirezeho kukoresa aha nkora eya burungi bwansi konka baremwa atyo yashaba abanyambabazi kukwatanisa nabo. Tushaba gavumenti ninga omuntu weena wakwasa kutuyamba akatuherezaho akaine babaase kutukwatiraho tukore oruguuto rwitu orunduru nitwe tushane nk'abandi. Obed Ngoga wa bodaboda omu kicweka eki nagira ngu amagara gaabo nigakangarana bahika aha mwanya ogu ahakuba nibaba batakuranzyayo gye ebi barikuza. Konka omuhanda ogu gugizire okutwerarukyiriza munonga ahabw'enshonga ya mwanya ogu ogumukureeba ahaiguru aho ogumukureeba omu kamera nitufunamu okuteganisibwa ahabw'ahantu aha okuba nooruga omu rukakinga seeri orikutemba orikuza omu korasi oruguuto ahantu aha hakagenda hatunguuka kandi n'abayunuru abahakozire bija bahaturaninga kubi beetiine obusaasi munonga kubanga ahantu aha hafiirireho abantu bingi abo ntakabaasa n'okugamba amazima ngu namarayo. Imagaba Rubondo chairman w'egombororo ya Buyanja nagira ngu nk'egomborora bakwatanise na district bahandikira abaminisitiri b'ebyenkuuto konka tibakatungire kugarukwamu. Twarahandikire na Ministry of Works. Of course nituhandika kurabira district kurabira mu district ningenda na through kaw okugira ngu Ministry of Works ahanyuma yo taking over yo kutwara nanka UNRA ekateking over ejekabeshe kubera emirimo ya UNRA. Chairman Rubondo nayo ngeragira ngu obwahati ameisho bagatira hari burungi bwansi baba bategerize gavumenti ekyarabakorere nkoko embeera zitabonire buri muntu wena orukwataho atunguka na munonga abantu bekyanga ekiboneke twerundane mu murumo tuyihemu obushaho bwa siminti toyeza koyamo obushaho bwa siminti tuja kuba tune district engineer arikusupervisinga turengo twabasa kongeraho ezindi pipes. Engineer Arson Abenabo manager w'ebyenkuuto ahabwe cyange kya Kigezi akatajja ka Kabare nagira ngu tubakatungire kumanyisibwa kwona konka nebija kukuratira enshonga egi. Manya we are going to assess turebe cyangwa icyo twakubasa gukora. Niba nije kuba n'ubugamba na contacting aba station rihabe ataka complaining umuntu wena then tuje kwa assessinga babe batugumisirizeho. Amakuru aga gasha kwa Robert Mugabe ku rugo mu Rukongere.